demo Ustaz doang. Wajah habis dong. Paling kan kita joget sih tadi. Pas seuzon Ramadan dan bulan puasa. Paling Ustaz yang kita amareh bujang duha. Oh, pajang duha, betul. So iya lemari duhur. Dah maka kita cereng lah tua, tak tentedung boy. Wah kalau tak kuat siapa saat? Abe tak polan silatawari ya cong. Mumpung bi pangeran ki beri kesempatan, tak ikan yang sia-sia. Apa boleh setiap pasangan. Bukan lah dah. Punten tat. Ki purda pak. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, lagi ke atas deh. Cek lagi ini kah? Ampun Ustad. Kau lagi letak pati salpa. Mana bi tujuh asela. Maklum. Cek lah orang tua. Saka dinto lagi. Saka dinta. Pak Wak seneng ngabulu mun pas keduan santri si semangat dak katite Budin panika. Senajan umur pon lah tua, tak pati sehat. Tapi akhir hayat deh yang kui ngalakoni hal-hal si bagus. Pak Langkong tat. Akati ajunan ada buah air hayat. Engki deh. Abu cek sane ketat. Mun orang erekan para mati ya sarang sampeyan. Pate nih ka Allah si oneng. Makibula lah sepo. Pada tayo pangke. Pasaya redeki sama tek ada. Tak langkong deh. Bulu-bulu iking nyinggung panjenengan. Bulu keng sakadra pareng motivasi dek ka santri. Soalnya manabi yola diserah dohir. Panjenengan neka lebih semak kapate tembang santri segi ngude panika. Ampun tan. Kau lepale mana? Mon orang pas kocak para mati ya. Tadi napa Ustad? Ki terok ya keduna santreng si semangat dak katite Budin. Cuk empian tat. Terlalu mengkecilkan Tebudin. Makai koleng kerso nggak kasah. Mantan aja tantanggu. Pon jak bedai. Tebudin kisah yang salah paham. Toleh kita buka. Tak langkung Ustad. Demi kelancaran kajian kitab kuning bulan puasa panikah, katinapa formasi manabi erombak total Ustad. Erombak total dek rem macam. Cek ben informasi orang yang main futsal ria. Beni dek nikah Ustad. Formasi ketujuh anak kanak nikah. Abek perenggangan cek ketra kedek nikah. Ada apa cowok? Tak napa Ustad. Keng buncolok angkop nurkop kalau ngelong tak. Bulan bungkong. Abang jok tuh. Bulan pasar tadi si kemak. Pon, cek kita terus. Kita boleh buka ki. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ada nampunan Ustad. Akbar, Allahu Akbar. ada. Asyhadu an la ilaha Thank you Ustad. illallah. Beton Paleman pon. Asyhadu an la Cek ngaji kitab kita mulai lah mulia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dan cek rengki kol dua. Hayya 'alas shalah. Cuk siapa den? Cek ki gol dua. Pula king lagi purusa buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika yang kaki si Adon teh. Iya cong. Cek gol dua ri teh. Milai Adonin. Pula king ke perusahaan buka. Apa benida iya cong. Keng nak sing ngasih kitab ruang. Mak le tuli mule. Apa teh? Engkau geng sakit ateng. Kabasa Ustad Darman. Orang nan orang ngacing. Waro. Iko cala tuang. Lah para mati apaan? Joking lenem mau judul mun kaki teh. Sapa sana ke beta kerja ka orang. Atorot.
Pohon mulai ki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumikum fid dharaini amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwaki. Faslun tining panika situng pasal. Fi istimali alati siwaki edelem anrangakinah agunaaki alat siwak. Wa huwa tining siwak min sunanil wudu'i panikah sabagian dari banyak-banyak sunat wudu. Wa huwa tining siwak min sunanil wudu'i panikah aropaaki sabagian dari banyak-banyak sunat wudu. Wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Wa yutlaku ban ikocaaki asiwaku ponapa siwak aidon halepole alamat pada barang yustaku seikabai siwak bihi ponapa kalaban emma min arokin dari kaju arok wa nahwihi ban saupamanah kaju arok. Jadi siwak panika aropaaki sebagian dari sunat wudu. Mun panjenengan sedaja wudu nikah sunataki kangkuy asiwak. Ban siwak panikah biasa nah ngangkui kaju arok. Otabeh saupama na kaju arok. Paham? Oke. Katanya Ustaz, Eki. berarti asiwak panika kudu kui kaju arok ya Ustaz. Punten tak kodu. Lafat wa nahwihi kan to berarti hal si serupa kelaban kaju arok. Sampian pak lagi yang asiwak ngangkui belikir tak kenapa lah coba kas. Ponki. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku tining siwak mustahabun panika sonataki ponapa siwak fi kulli halin di dalam setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan bantai makruaki tanzih illa ba'da zawali lisoimih fardon au naflan. Wala yukrahu bantai makruaki tanzihan hale tanzih illa ba'da zawali kecuali saampunah lengsera areh liso imi keangkui orang-orang siapasa fardon baik pasana gila aropaki pasa fardo au naflan otabeh pasa sunnah. Jadi saya maksud eka into siwak panika esonataki dalam setiap keadaan terkecuali saampunah lengsera areh bagi orang seajalanaki pasa baik pasana gila pasa fardo otabeh pasa sunnah. Paham? Oke. Katanya Ustaz, Eki. berarti menabi orang apa sakasah, menabi asiwak ke, berarti berdebek tuh Ustaz. Eki, sampai tergelincirnya matahari bagi orang siapasa. Saumpana beda orang apa Ustaz, asiwak membutuh pagi, tapi tak angkui kaju arok. Bagus nih kadun. Justru sunat, malah boncolon tak kop norkop kalau ngelong. Menulai tahu ora kira hasil ngangkuin apa. Sari roti berapi susu di atasnya Ustaz. Kemarin papi ya kita telekor kali malah yang melendem sekarang. Tanya pakai niben nian ria. Ponki? Watazulul karohatu biguru bisamsi. Watazulul karohatu ban elang al karohatu ponapa kamakruan biguru bisamsi kalaban combada areh. Wahtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Wahtaron ban milih an-Nawawi pasira Imam Nawawi adamal karohati tidak kata nah kamakruan mutlakon secara mutlak. Jadi saya maksudkan toh kamakruan tersebut bisa hilang setelah matahari compet. Dan menurut versi Imam Nawawi bagi orang siapasah baik sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari ini kah sobung kamakruan secara mutlak. Paham? Pohon lanjut ke lu. Wahwa dining siwak ai siwaku tegese siwak di salah satu mawadi'ah dalam telok banyak-banyak kenengan asaduh panika lebih sangat istihbaban esonatakina min wairiha dari salaina setelok kenengan tersebut. Ahaduha tining salah situnga inda taghayyuril fammi min azami
Inda tagoyuril fami inalekana awbana bauna colok min azami sebab azam. Kila ita buaki huwa tining azam suku tuntowilun neng seabid wakila ben ita buaki pole tarkul akli adinah ngakan. Dadi bada telok kenengan siwak nikah sangat esonataki. Pertama inda tagoyuril famih min azami. Ketika boncolok nikah pun aupe sebab azam. Dadi mun boncolok aupe nikah pun lesonataki kang kui anak sanaki siwak. Saya maksud azam nikah pun apa Ustaz? Saya maksud azam nikah kilah tarkul akli kilah suku tuntowilun. Dadi neng abid otabe atingkel ngakan. Sampai berubah boncolon na bau baceng nikah pahesonataki kang kui alaksanaki Siwak. sejauh ini paham? On. Tanya Ustad. Eki. Cepon empian ki burung siwak nikah sunat lagi. Eki. Saya tanya lagi nak hula Ustad. Mana bi tero oleh kesunat na siwak. Tapi tak keduan gigi. Ketina apa cara Ustad? Melarat pertanyaan nih kan. Saking melarat bisa amat tersinggung kau orang setan di gigi nih. On ki. Jawaban apa Ustad? Jawaban apa pun bisa oleh kesunat nasiwak. Cuma saya yoso bani gigi nah. Melainkan sakate repatom buna gigi. Jadi deki saya yoso nih kayak kusen lagi. Bani kusen aroma. Tapi kusen lagi. Paham? Bodoh saya tanya boleh? Bong. Buletan. Ketiga tanya ke kecong. Kan kok sanggup kehilang itu pulang bergelak kan tak ada kacaan. Thank you, Ustaz. Cuma pertanyaan Abule tak nyambung kalau ben paneri. Tapi berkenan kalau ben bulan pasang. Kita apa kata? Sani, Kak Ustaz. Cepon manabi len bulan pasang amal ibadah panikah ekel tekel termasuk orang se asedekah. Katipun apa? Pahala nah orang se asedekah lebet gift TikTok. Gift TikTok? Tubi. Oh, maacina. Tak napa? Jauh pernah pakun bisa nggak oleh kencerna sedekah. Ben kencerna bakal dilipat gandakan. Interupsi Ustad. Ini kata sejenak nggak kajian kitab kuning kepada bahas gift TikTok. Cepon empian ki buru Ustad. Sekapina kalakuan bagus ya kalau kue bulan pasan nikah. Pahalan ekel tekel. Dalam artian ekel tekel nikah elekale Ustad. Pertanyaan aku lah. Mun lakar le elekale. Pas era si bekal ngocol kali lema Ustad. Engkau si bekal ngocol kali lema. Ya kada kakek. Pertanyaan nih benian kareng kok serius ngidingake. Maju kada. Lagi ngampu live TikTok kaki cong. Punten Tad. Gula cuma hadir tadi Sultan untuk naik level. Tak bisa aja aku larang selama pondok Ramadan ready gelar. Torda santri selain selama pondok Ramadan ready gelar tahun live neng TikTok. Paham? Kaki mau live biasa PK apa komal cong? Tergantung kebutuhan Ustad. Kadang PK, kadang komal. Main mun mereka ben kok deki kok sana. Yeah.